Wah, kalau nggak ada sih ada lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada yang gitar dulu mak lu nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen rumah putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma makan tesengi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pangtiang naur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pangtiang naur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Ye, di petani utang, kondeng di tengah yang mana ini caranya? Namanya tadi, belum mati dia. Pak, bakal utang ini belum mati, mesti bayar utang nih kengken nih. Belum mati sih bukan Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang lah bang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang bejak dija-dija mulahan sing sangi dang Pak. Ampura saja malu. Bayar nang utang Pak. Buang Pak, buang Pak, buang. Mengken utang saya Pak. Buang Pak, kayak ini bayar, kayak ini bayar. Saya engken Pak.
Engke niki diputihkan niki. Mani kau. Kayak lu urusan. jalan, Depan jalan. kayak utangnya supaya bayar. Jalan mani kau. Kayak lu urusan bang. Cotek sambungin layu Mekejang kotek tutur ngelantur Nuturang empukan milu Nuturang suargan jag paling tahu Netiang buka mebalik wayang Nenuturang cupa ke suarga Satwa-satwara ada Konden karuan saja sebatas order Apang enyak ada kande Pengenah ne paling bisa Yen mula saja demennya tua Lan satwa yang apa ne seken ada Suut monto megarang empugan Suut nyatuang suarga Beswayayan beserem rai Yen ento terus budang badingan Ane sekan kena hang jani Apa nilai kerjakan buin mani Pangedusing tutur ngelantur Hidup mati depang widine ngatur Satwa-satwara ada Konden karuan saja sebatas order Apang enyak ada kande Pengenah ne paling bisa Yen mula saja demennya tua Lan satwa yang apa ne seken ada Suut monto megarang empugan Suut nyatuang suarga Beswayayan beserem rai Yen ento terus budang badingan
ban buing mani pangedusin Ajak peragat itu bang suarga tajakan manis yang ada hidup mati depang widine ngadur. Bapak Iya kek, rumah tenang nih itu tunangan bapak sing cocok, sing selevel, putusin. Yen toleh bali uli di peninggalan adi serasa adene engke bang adi tatkala beli nakonang tanpa sadar adi ngeling sahasa ngelot dewek beli bawak satwa di subane adi nyeri tayang itu beli tahu teken paundukan terus nesing harus gelahang nyastun sakit beli rasa yang dicoba lakar ngang sabang Raman adi ngalih mantu mapan nanging beli tua kuli harian status adi anak kuliahan nanging beli tu sing tamatan beli dini dadi kuli daki Raman adi sing demen ngajak beli apa ulian beli dini dadi kuli daki Raman adi jajayen tuun gengsi majalan adi runguang Raman adi kalahin beli dini beli kali ikhlasan satwa di subane adi nyeri tayang itu beli tahu teken paundukan terus nesing harus gelahang nyastun sakit beli rasa yang dicoba lakar ngang sabang Raman adi ngalih mantu mapan nanging beli tua kuli harian status adi anak kuliahan nanging beli tu sing tamatan apa ulian beli dini dadi kuli daki Raman adi sing
teman ngajak beli. Apa ulian beli ini jadi kuli daki. Raman adi jajayen tuon gengsi. Majalan adi runguang raman adi. Kalahin beli bini beli kali ikhlasan. Nyumunin iraga ketemu Badak sing menyat balikin adi Bengelap yang aku renang Ningelan tingin tanggung jawab adi Nema kada beli setengah hati Kawin nang rasa ragu belikan adi Ngubarin bagiannya kalah Terus nanya jalanin Mediti dosa Ya daston adi banawan Ento nyakitin kuranan adine Udiang marejani Raga ketemu Di subane raga Pada-pada ada nengelahan Jujur balik dan hidayah Yang satang rakan adine Tanging beli masih Dan hidayah Ngelahang adi Dihatan baline Dua adi Ampurayang Terus nan itu sing sida kedudukan Ampurayang Nejani belilakan metilah Di hidup adine Bagiannya kalah Terus nanya jalanin Mediti dosa Ya daston adi banawan Ento nyakitin kuranan adine Udiang marejani Raga ketemu Subane raga pada-pada ada nengelahan Jujur balik dan hidayah Yang satang raga adine Dan beli masih Dan hidayah Ngelahang adi Dihatan baline Dua adi
bukan ampurayang nejani belilakan metilah hidup antine
nuturang seperti beliwat ngelat tunangan bareng satu kampung, ngalegai ke kota hidup di rantauan, ngoyong bareng di kos-kosan, kang wang malui renu kuangan. Nejani tingkahe melenan, bias adine kerasa lebihan. Adis tata mamade papas telat mulai, apa berde-berde namun dikengkene adi nage mepalasan. Kepoken balik adi bebe eman, ngajak atasannya ngorang sayang-sayang, potong jaro-jaro marah takonin, lo balik memane lantas lo mengganti. Teken tulukin di benin, buka datang kasur, ide-ide ngaba, pemuk putih, anak elen nemu boe. Nejani mulai, tiang pendidi, rerama nakonang, muda ilo sing iya lembut me gagain menumpuk ketut yang jauh gain me menumpuk ketut yang nyekengin. Sayang-sayang, potong jaro-jaro marah takonin, lo balik memane lantas lo mengganti. Tadi menipi rasa yang gani, sing percaya teken tulukin di benin, buka datang kasur, ide-ide ngaba, pemuk putih, anak elen nemu boe. Nejani mulai, tiang pendidi, rerama nakonang, muda ilo sing iya lembut me gagain menumpuk ketut yang jauh
jalan hidup mula tu sing keneban, bisa betenan, bisa masih berduran. Kedek metimpal ngeling, liang metimpal sebet. Mekejang pasti tain bakat rasa yang liang sing tadi uber sebat sing hidang lidit. Mekejang misi seenu hidup di bumi. Kadi pemargi surya nyunarin bumi. Dina meganti pedang lemah pasti misi. Lemet tu sing jelung sud sabar pasti luung. Kopi metimpal jajan yen rejeki tu sing lakar kijet. Anteng restiti lunas icering yang widi. Sabar ngarepin kegodaan, pasti ada pejalan. Tetep percaya tekening rua bineda dina nebin mani. Pasti lungan teken jani. Yang sing tadi uber sebat sing hidang lidit. Mekejang misi seenu hidup di bumi. Kadi pemargi surya nyunarin bumi. Dina meganti pedang lemah pasti misi. Lemet tu sing jelung sud sabar pasti luung. Kopi metimpal jajan yen rejeki tu sing lakar kijet. Anteng restiti lunas icering yang widi. Sabar ngarepin kegodaan, pasti ada pejalan. Tetep percaya tekening rua bineda dina nebin mani. Pasti lungan teken jani.
tahu ning ngejar hulian garogi. Mas bagus kenyam manis ngainang lempuyangan. Indah yang tiang herangkan beli penadiannya yang sang rejuna. Uling seledetan peninggalannya dan dungan dulang tangkat
rasa salah kerasa yang tiang ni jani adi nyalanin hidup susah ngajak beli dadi kurenan anak tiwas tuah pegawai swasta sing nyak cara teken angan-angan reraman nadi anto sate angon beli beban di hati beli singnya cara mantun bapan adi besikan pegawai negeri masa depan mapan bandingan ngajak beli kadi tanah ngajak langit enggalan elak beli ngajak matuani sebilang mulai jok pragat metalan yen mantune besikan setengah begagapan ampuraya pianak bapa juang tiwas dan manut rapi sane ke arepan ampurang tiang ampuraya mau giring panu madiane neliana adi singguin kecunduk ngajak beli sate angon beli beban di hati beli singnya cara mantun bapan adi besikan pegawai negeri masa depan mapan bandingan ngajak beli kadi tanah ngajak langit enggalan elak beli ngajak matuani sebilang mulai jok pragat metalan yen mantune besikan setengah begagapan ampuraya pianak bapa juang tiwas dan manut rapi sane ke arepan ampurang tiang ampurayang mau giring panu madiane neliana adi singguin kecunduk ngajak beli Jero balian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian
nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi cayang misan tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar takonang di medis ye kena hepatitis takonang di Bali ye kone amat bebaik sekala ni skala rua binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban masih misan tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar takonang di medis ye kena hepatitis takonang di Bali ye kone amat bebaik sekala ni skala rua binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban mas
rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adik dugas belinuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adik dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kama palas adisa desik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngesapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine aja beli engsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati karena kentohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu sanggup kama palas adisa desik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramah tuara ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngesapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine oh aja beli engsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati dia igodogan gadenan kena nagenyan dingin lemu maksa yang iba beli kau kena bayar
dagan apa tagih kal belian ulian susuk uling arsoplan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging ngejani gerit ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipi dan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak mekejang padu bidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan umadak je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani gerit ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipi dan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak mekejang padu bidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan umadak je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipi dan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak mekejang padu bidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan umadak je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan
bagus muane to mekejang modal beline anggun mancingin anak elo aneh balok buka tiang konen nawang tresna buka kena hipnotis dewek tiang dipidan stata lekat tiang kembali ulung sayang tiang digalutan bali ganti tiang nyerahan paukudan lacur tiang disumani menyantong mada ketara status meline alat tiang Allah takkan kisahkan kurang timpa pidan angon tunangan nyasa tiang nyasa singgungan tiang jadi kurangan kedua buka kena hipnotis dewek tiang dipidan stata lekat tiang kembali ulung sayang tiang digalutan bali ganti tiang nyerahan paukudan lacur tiang disumani menyantong mada ketara status meline alat tiang Allah takkan kisahkan kurang timpa pidan angon tunangan nyasa tiang nyasa singgungan tiang jadi kurangan kedua Mepapasan dirurungi kaja kelo kabil-bil tiang nakoni ketemu
ngajak matua buo Nepi dan yang biasa mecepatan Nanging aneh jani Tiang merasa elek Sebilang ketemu Dan tiang saja dan saling tresnahi Ngajak ilo piana meme Nanging kerasa sing taenado Mire bulian pepina nu pada cenik Jalaran pegate ulian pada cemburu Nising mealasan Ngiraga memantu mematwa Nanging nu tetap raga mesewitra Anak memene Ane jani tiang sampun ngelak keluarga Ngapi anak kuranan Ne sangat tresna Ne sayangin tiang Sapang masa lalu Ngiring saling acepang pada kiraga sami bahagia Dan tiang saja dan saling tresnahi Ngajak ilo piana meme Nanging kerasa sing taenado Mire bulian pepina nu pada cenik Jalaran pegate ulian pada cemburu Nising mealasan Ngiraga memantu mematwa Nanging nu tetap raga mesewitra Mirip dan ada hutang semaya Tiang jalilo pianak memene Ane jani tiang sampun ngelak keluarga Ngapi anak kuranan Ne sangat tresna Ne sayangin tiang Sapang masa lalu Ngiring saling acepang Pada kiraga sami bahagia Negak jadi samping beli
suwun iluh ngambulin beli antungang jes kancan curiga nesing karwan bener dejeng gumunyi di samping nengai pisuna neng ranayan raga meuyutan tusin mekejang anake demeng nole hidup raga bahagia sing karwan anake mekenyam demen tekeni raga di malung orang menyama tiduri nusukin kamu mai abe oten sing bener kepadi lu mangkep-mangkepan tegarang jeduturang ken beli sesana anak makurenan suka duka jalanin jak dadwa yen ilo dot mapayas ke salon lo ulurin diastun beli mulahan yen ilo kalma belanja kepekan lo kal adahin beli diastun beli kenyalan beli nak wani pasti bertanggung jawab rekening pianak kurenang Udong tuh masalah nih lo. Nah terus terang lo, jadi bererainan. Beli bekal singlah. Nah ada bungkung besi. Beli dunian ketemu aja ibu tuh beli nak ada bungkung lo. Pengpayu aja lo merainan. Panah melali sebenarnya beli sing nyedot ngorang aja ilo. Nah lu pengawan kan langsung lu curiga aja. tusin mekejang anake demeng nole hidup raga bahagia sing karwan anake mekenyam demen tekeni raga di malung orang menyama tiduri nusukin kamu mai apa oten sing bener mangkepan tegarang jeduturang ken beli sesana anak makurenan suka duka jalanin jak dadwa yen ilo dot mapayas ke salon lo kal ulurin diastun beli mulahan yen ilo kalma belanja ke
mahin beli Biastun beli kenyalan Beli nakuani Bepasti bertanggung jawab Rekening pianak